ketika meeting khut kerpang ya pi yo up pi yo senyau pi I batai pi. Pada tip habinga to ada manu kurtong yang ke BJP o araja katra. Pada YPC ada bun pi gini BJP. Pada ni la na perdi yang pi kiwa baik kata gajing maya gajing man perlok kata gajing jan kawa ni dia batai. Ya, naya be naya wan. Kini meeting kawa kod ini teman aku tergadur kawa kod iwaro kiwa yo notice kiwan yo siaw kini kejing betai na tahadin wada carem ni kini election tada manhi daya sak kena mo carem tagadi ke parti la kamteh te ya yuluti waktu parti he daw kawan go you pen up you pen senyau ke parti na kebentar ke jini kami yang kan konstituensi te usar kamteh lai di por te hadu kan ni ke por de susnem citeng tu susnem citeng citeng snem upoi kan ka election man ka san snem pura kawau pentip JP wa kata kejing siau maya ya kata ke parti BJP kamtam ya kejing pelai yang chief minister prime minister Burok Narendra Modi kejing pelai yang ya dari India Burok ko wi dari India ko baga nikil yang Burok ko ba ta nyo por ya batai pi ti ya kamakalayana kata ka jing maya yang kamu prime minister ni dia batai ya ketika jingi yo mentoy bi nagaliang yang batai ka sarkar baina Delhi tenre menapai keniga ke kenhun yang ke BJP ke hasilong te senyau si batai wa kamte ini be dui nam hi wa man membar ke BJP tangui kam namu yo won yo penyu senyau na siau lai ta kepor lai malai ta kepor kam te siau tip dia kamun batai ya bun ki wakali yang ada ye le election binam yang sat dia batai kamun andre aku ko rai kan ba tong yo senge no ya tani ta do ki ba ada kwa nu sumia ka parti ko wajid na ka ba ampo mai te yang le usar ko anu sumia ta ong dan hawadang biang gerta hawadang biang hi gabor to chongnya ta menda chongnya ta perkhat kamun lem kam mi gadi gadi start yonga kan gabor yonga kan gadi sempang yonga kan iwatib we yi ta yo tang klan bor kam ni yo ya penyu pen nyang ta hadin tarai wa ndaya selok waki yo bonhi ni selok ko di ong mai ngane ta na nong talang wo tipit api trewe am nong talang ong nga ong me perkat no yo kan yo tan ta hete ye chong perkat jadi chong perkat em ni kontrol kam average view kontrol wa mat mo wa kti kejat ha ni ga chan arja khatra te wo kiwi chan ya chen ko wil de ko pon niu ye ko to pit mo gi ba ya sa lok di ki wo niu ye sa lok ham ye snau kher mo to gani te kam yong ngai te snau tu ko wa ladam jan chapi te makat ye nga semen view auri karena ko em ko parti tu ko biang mana nga semen tangam juman kang to bru lai pan nga kate chong ha kajing ngat yang ki upon em ha UDP katuna tamba mujuk pan kawan chong kajing ngat takat wa kamte yusar ka do lai bat uri kaman bru long bru jaga UDP te dengau nong sen de kenjat dengan no kenjat kene ke kam presiden juga te kamte temen de poe kene ke BJP na sa duit pertuji ke parti tikam mem wan takat okam te ong wa nyesar kana ke parti te kini ke kompelai ni selong te
memang ya to memang ngai ka sang kerja kamte to karo mile di to yo kersan no yo Mas Stefan adin kejing selo uma to ong mi perkat ba gamon mi da hem de yu chami situ ta da lai luti de kata da ya lai teman da ya lai bahaya te kami wa uma Stefan to ula de scam hai di jingai ko parti tang yo scam di jingai yo ko parti to em kam to open you kino kawan taga benta ko wa u ni to man skia u to kertong ta hadin ke jingya perlu jingya kelam ugi ta ki high power yang ke NPP de clear ga ketiket mende clear ga ketiket yo mas depan tangan hete rai wa u kersan no temut ni kasi ko yo wan batai pi wa halor to nong rim kan udah clear ketika diu ngala dekat tu de em kan digalat ko luti ko khutlang ya pi la de ya nyau bha pi la de ya bach lang pi tonya snok tilang yo kersan chir hemi ni urang ba angkate to ke jingmut yang ke dikejengkut itu ni komite tapi uman ke jinong raktin mendeliwan ke sinong setau ya kini kejingnya lang ini kepada khut kopang ma RL teriang na kebenta bahwa uya snok tilang u yo uya kercani met mesim yo umas han gini kam kiwa sateng kiwa yu wakat solai sateng gini ki skim sateng ni project kiwa bo hakmat ya ke tourism ora sateng gini ki kiwa hakmat do kiwa bo ya ke tourism ya ke power no jadi ni lah ring light ke power wa ke tourism gini to kiwa man kam sepiu kia lagi man gini ke tourism to ke piu kini ke power to man piu kian kini ya langsung yu men de ketai kaliska te yusuk nong pai te ketul aman ko bisa ke tourist spot tendai kat ni men di ko liska no kam serap te ketes to kai ke jingkeli bu to ketes bun gi kita benta temut dau pensiau pen ab ujabu te manu nong so ya ke di kemai ya kelam sarkar te kamu kelam te isu baru ngasu baru lekam te ngasu to tak te isu pai kini ketes ke kam mento ko woro rasan senam ukre lang te ngaju gini ki kam di wasaten te uyu ya pendap kiwa kemat apa bani rasan senam niu pendap woro apa rasan senam ketetok ke kwa opusnya api toyo dam kelam jerong kepon cadi dengan Umarel teriang yo pikat wede heu mo kejam kad wede heu udah penyu je geluti wa ule Umar Stefan ini setra haga ni election rejar pavli to Umar Stefan to uwan tikjing job lebih mana tikjing job ngau khana birusi Mlai kemat diu tia baru jamit basni. Hendrai kat wede Umar el teriang unong kendi. Unong ni tu ya kesni mo. Iletit tau kon lembiang. Wan tu ya kesni wan kejing sai sini sepertai. Dah kata kerugam dah kejing start uma arel teriang tu jet is now kemeni hadu kata cispa snau kemeni yau kercan yau Mas Stefan mukim. Tengah le rai ini puarmu emlang ha ke parti NPP. Ti khotlang ye pi waro kino kersan yo ke BJP tondo yak do imi kamu da kersan ye ke BJP hapadi ngas nyawa tangulai lutila mentib de bun sin dang wa kersan dang gini gede njuman kamu kersan ye ke BJP ngadang mur than ke BJP ke parti ke wahe henrai ke parti ngayo ke BJP haini hawar mpuem pukri ka te hadu katule dang yen ne hadu katu tengah khotlang ye pi waro ton yane yo Mas Stefan le iju Mas Stefan tan de emu hak parti go em sarkar uya ile karmena wa kani go war yo yu nangku go chini chapra no aral teriang wo ke parti mo tiket NPP de debra yo Mas Stefan
anin na wang ipi mo giyaw siyam dadab declare gi tiket wa ma Stephenson Mukim umanu candidate na ganika seven Amlam constituency but hawro ki district mo yang ga Jaintia Hill East West Jaintia Hill party NPP dab declare ko ya ki tiket ya ki candidate dapat menang lagi petut yang ki candidate yang ke party yang lagi uaratin Nai bah kiwi tuan ki perlok kiwi negeri parti dan persatu bekelagi pi dan ki mas Stefan tikenal yo tikedu andai ini segi wong pi wah de promi mara tu yang udah emlang curup bat yo worok yo he tuan ini wong pi ya ke parti tiket nin ila da declare hamu kia konsensi hai por ba declare ki yo habo hun dekhar UMDC yang ka safai umanum kandidat yang ka NPP na kataga fumo kia konsensi nga de priang o kamen taru uyonga hakmat jong thiworo nei ba tiba wato mo tiba bat yo yaki jinglai nuti ma ara taryang dawo manukam UMLA de yo yakali chika project mo deman ka gojok kan ni kiuyok khiyok khan de bon itu ni waki kontraktor kiwa kuno ketai ke project to de bon hagi kami to ke jing mentua yakali warung iworo kuwi untuk kata kesokar la yo nonggo na kutu project hai por yang RL toriang keni to gadak mapai kataga drive pot hadap ki kamu ju ongi yo ta hai por jong o to nang sa tengam paman ga complete handrai kidak ti yang RL toriang to cibon gemi dia pun pau tengah kemen hadu kata sia kemen hobiong hagini genti uyo krelang ciro RL toriang kamang coco upung kui ya keni konsensi go me ya